Leo tuko Ufunuo sura ya ngapi? Tuangalie hapa tafsiri. Mwambie jirani yako, kitabu cha Ufunuo ni kirahisi sana, sio kigumu kama unavyofikiria. Unahitaji kuelewa, na leo tutaelewa. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana, haya ni maelekezo, ni maelezo ambayo Yesu alitaka sisi tuelewe. Asingeweza kumaliza yote, kwa hiyo akamchagua mwanafunzi anayempenda sana ili ampe maono, halafu haya maono atuambie vitu vinavyokuja. Sema amina. Kwa hiyo sio kitabu kigumu kielewa vitu hivi. Cha kwanza, alitaka kuyafunua haya kwa Yohana, Yohana ayaandike, atuambie kwa habari za yeye Yesu ulitenda. Tumesoma wapi? Wanasema watu watakuwa wawili wanasaga, watakuwa wawili wamelala kwenye kitanda kimoja, mwingine atafanya nini? Sijui mnanielewa. Hizo ni habari za kutuambia watakatifu tulioko hapa duniani, haya maisha tunayoishi hatuwezi kuishia hapa. Kuna siku Yesu Kristo atafanya nini? Na akirudi ametueleza namna atakuja kuchukua watu, si ndio? Akasema wale waliokuwa wamekufa watafanya nini? Halafu watapewa miili, halafu tutaondoka zetu wapi? Mawinguni. Kwa hiyo ni kati ya kitu cha kwanza ambacho kinaelezwa hapa kwenye kitabu. Kwa hiyo wakati unasoma unataka utulivu mzuri tu kujua ujumbe gani ambao unakwenda. Ujumbe wa kwanza, Yesu Kristo atarudi